Welcome guys to a new video jong DL Gang Gaming. Hakan naga video on guys ya kumna ko pin kasi ka accuracy ka jong na naga gameplay la jong ma. Try dengan accuracy try de tip nang karteng accuracy kumna man na accuracy tip ra ko try. Ala ganya pin code ka channel yang DL Gang Gaming ng batay siya na bas dang code kumna man na ka accuracy. Umday ko din jaro din biang accuracy ro pidai lang nang nala de pa ng biang accuracy hana ka pas mengenai siya ketika gameplay yang siya second ketika sensitivity yang siya balai pas ketika jing siya dan siya tu regarding siya sipun dari perlu lagi orang dengan channel sensitivity yang siya ada USDPI ba orang nanti ketar mengenai shot ni bun gi bang gi perlu lagi orang mengenai shot lah channel sensitivity ro mengenai shot lah USDPI ro mengenai shot nama RPC training ki orang mengenai shot day kumba pisi ada trading apa gameplay pat la change ga gameplay jang pisi ama pandu pemla kan mder ga ju gameplay mder ga ju su terbayan tu trade mder ga ju bat ju set su day ma ngalong pisi ga wi ma nai show off kan re gameplay jong ga movement speed la jong bali ga accuracy ga dunano bat pide ba pila kai man pisi daga keyboard ta la ju off ga movement you bali accuracy ga biang ba pila kai daga pun accuracy ga dunada pila show off flat movement pi platan pila ga dunada accuracy Tidon ro litro kita ngai kai training ki onga training nga ta chot apo gameplay nga na chot ga confident ni kam don chute ha gameplay ta apo training tu dan ta confident nga ta chot ya pro ni le ni ro ni apo ga customer bela ga one before mi dan confident chura class ser ri ura ya use speed ri ura kamun dan confident chura dan confident chura kamun ka gameplay la sharul pa pa jaga na video de no bang penon kambha bat no bang pen biang kursi na kine art 5 tapi kuat ban hai accuracy am tan shoy joystick jong pisia coban siat pengen sapen AP slow motion nak man detok coban siat nan coban jom pidem tan joystick le jok mah coba bentuk manan ka kejat pada penlat joystick pejana number 1 kan peni pejer kum kentni bar kum black joystick jong ama pece berluksa pecoa bentuk manan ka kejat am ngala penlat joystick ngala siat pa jete enemy hakli pe mlaj na kli ro pejro kum drag hana ka dur ngadrak mah pejer jing siat ngapan pai kum no ka stai bangan pen pai jing siat haba pipe jaga video em dapat arta de jing siat kumno ngar kompan pai jing siat pila ban imah tu screen pila ban pej kumno nga drag chapo ngatan cejrong jing siat rom drag mom de ban chuong pin tang chu siat drag bej la de happy don kaman tan chapo drag tan biang chaneng dak speed mom de dak ski piap drag kam speed de top shua bi pin drag par pidon kaman set im na joystick bangai kai ning kong mah kin sabun lagi perlu kin ong training te ngaru ngachot pir pingat chot try mah kin ong ngaru ngachot misire chot training te day beji tang custom day number 1 pengen ong pisia bele lakai custom day ba pim ngat chot chu day ga we ga fitting ini mi mah po training pat pim ting re ini mi yang be umlang set re pi te kadau daily bio enemy shiraw rawang tale te pila kumar ka jebing tip pila lakai movement kumno pila lakai kumno accuracy dan chu Tapi si ada cerot tak kapor demi damage mi kai kendai po nyupo lai po so po kami buncu kumbapi praktis apa training kami syura kum tuga accuracy jeng pima ngan ong 4 APM hane ka jing hikai jong am tai ne joystick ber ka UM accuracy jeng pisia kam dunar pilek kai movement speed kana noro hapor basiat per tan nyaw joystick jeng pima bat penlat coba pinsian kamut kam nem duna syu ka accuracy jeng pida pilek kai movement kana noro ngata ngade player baslo ngakam slow iben le kai mah PC ada video player berspeed am tan shoy neu joystick apor basiat pada am ka accuracy yang PC akam dunar mbaga sensitivity jeng pir ka de ben biang ma kumno ngai sna sensitivity kumno ayu ngala hikai tu video sai pe jaga sensitivity video jonga pinla ben i abdan kam ka sensitivity but una joystick ben jeng siat haju ka por pidan penon kam ne sia lai te 5 ka accuracy jeng pi kan tip top next level we tapi mengat jaga jeng hikai jonga sampai jaga gameplay jongno shaban siat am gi pai kan riang beli gitan ne joystick ki pen budget tu bakan siat jaga tega im da ben thau enemy gi sa drag pan sa penlat ken shaban drag pada penlat joystick jeng pi sa drag pan praktis ya kan man gas em bisa kumno tang si benai ro try kalawan ketihi ka sensitivity ka don kam tangai ka recall ban pin adjust ka recall mah si seni bapila ban la ban pendunai ka recall em ya ka recall yang sensitivity yang ka general ne ban ne joystick pin don penon kam ban jing sian kamu da pinup sa kana no ro headshot te pin day ben te dang elong ki ba praktis sa ikan du para ka next video yang DL Gang Gaming kublai